Mkondoge matangazo ya URTC Rwasulema katika kawaida ya sumule shiani taarifa habari ya usiku na mwengoni mweze mada za himisa nde sherehe ya dunia ya hemrumshe pasi wao juendelea ya mfumda ruinu iwafikio tarehe 8 ya mwezi wa Mars. Hota ya mwananti mkomori ya enshi ya mwenje wa daima dombwana zilone serikali ya rais ya Azali Assoumani lejio la 2000 motera ndaru ikao haina mzima ngona megawati 2 ziwasuli banti juu rongo ikao ngazifasirio ze juhudi zilone mhuwahe daula za utaha yentike ya maendeleo banu no mwazo izili na mengo miraru tartibu wa jau ya usahilisha zehazi habasa uwa yankiba ya henti heze daraja zonti habo ya kaya watina mwenje kabana mwendele usoni harumanti ikamben Said na Salim Zarkashi wa kahadhir rangu do harumwishiwanza shandege shama toifa na rudunge melezo zaidi wadzima na mwana Juma Papali. Serikali ya Azali Assoumani itoa hamara ya saya miliari nzima na milioni majana marandaru ya mapesa ili uhula motera za nyumeni bili na mzima ikauka urekebeshewa nezana zijo zitilwa haruma ze motera za lala. Ye raisi wa Jamhuri Azali Assoumani he hamu yalo niyo no enti rohe haruma ukosefu wa mwenje hende haruma eshiwanza shandege ili ustakabadhishiwa ze motora zinu. Motora ikao gizo na mvume za megawati 6 gazjo zisaidie ezo ikao gizo haruma hazi oli honde waziri wa humwenje gumakinisho wa Komori ya uka vanu na ntihumengo 15 de shirika la Sonelec galjo unika wa Komor megawati 24 za mwenje he jimla ya hemasiwa. Rais wa daula haelewa ukaya mwenje inumengo ni mwema hutajio mshinzi yalone mkomori leo ngiyo hama shahula ngiyo hama nguo ngiyo hama maji haelewa ukaya ekao mwenje kauti yaboka bati zijokirizende ekaze grupu ndaru zinu sasi hantiwa ekaya ze PS zifanya ze revision za heze grupu pia harmo jimla hemasiwa ya Komor kabana ukaya tabu ya mwenje tsoka yonts mana garjo wasili harma 22 megawatt na hizo zinjira hanizo hutaji hao hususan nekarizi fungata wa mweja no mwenje wa jua arura iliyo ya utowa enti harma zetambu za mwenje ye sirkal ho wasta wa wizara ya mwenje wataha zentinyanzani wa wajulie mashawiri ya haraka ya uhula ze moterazin yani wataha nyasu ya usoni mazenti zinu ili washinde wahunde motera zijo ushinda zijibu ya mahutajio ya hemkomor rika haruma urgence nyonti pia hena mdakato webunduka kanzara la zebahan ya bunge batu ikaw lazimu jena jawabu la haraka rifanya ze consultation za lazimu haruma ze kompanyi zifanya uzahazi zinu rishiliana na wanu wajanizo bila shaka harumwezi jao kabatu unala hiyo ze appel d'offre ngejofanywa siku 16 ndo zabaki ne miadi ye mudiri jimla wa Sonelec ya kayanika wa Komor haruma ya majadiliano ya mrengo dhamana ikao haka haya jimiza nae haka haonesauka haruma panza la ntihumengo shenda Komor ngejo unishiwa hamwenji miadi inu mkinishiha ikamilihe yabonga mwana uzi alama ya ukaya tikana équation ya premier degré à deux inconnus basi inconnu nzima de puissance tayoija et inconnu ya bili de gasoil enamna ushidar do hula reti yabo yabo zembio ngarendao ni serikali ilirundenzia rehundre gasoil bikawe bei ngejo ruhusu rishinde rikingie pomnika wa Komori wa mwenje ndo mwezi wa Fevrier mwazi uzili na 10 na mfukare waswili Fevrier mwazi uzili na 20 na mweja mahamine ya kuba rangu ndere serikali ya Azali Assoumani yatoa emali ya hao ya kiasi wa miliari 16 ili wake mwenje wa daima kwa nutijiu izo wa Komori wa mbe yao nduka esafara inu
zetambuzi hundrao ensi hadaima yauka haini wakati wahulezana waunde na majumba ya saya zihundishe shawiri ili ensi ijwa urahushu. Umva wa matembezi nguo mwengoni mo yaremeshea sababu nde COVID-19 mfuno mbala waheze tamtanga wajao gyo mengoni mwe za dingoni omondeleo weze hazi harmo mvaunu na yahe ya harmo mji wa Nrude iho mbwanku kaiti alama Salima Amadana Salim Zarkashi wende na utasi habari. Ye plage ya Nrude ngyo mengoni mwa za saya ikao zuhu tajiwa halisi ne maturist na wandu wa saya wanzu wa vitenya kati za masterehi. Hotsa uwa ye plage ya Nrude ngyo na tafsir hauka ngyo na ndongozi nji za uvura o maturist ngabo mtsanga mwema omheyo wa heze nyamba na nasheisiwa ikao mengoni mwezitia onuru ye plajinu sibahi ngyo hayo che harima shesiwa shangazija ngabo za saya nandeze bengalo zinu ikao ziwa hwanepnud ili ukaribisa owafanyawe ziara ema pesa ya koparihaniha yorumishiha haruma ya maendeleo ya homji harima wakati unu wahe coronavirus ikao ze plage zende na ubalwa ze hazi kazitinje maharima ya plajinu auka gyo na ukosefu wa wandu wenji shango jokaya abasayinu kabatsi hata kabatsunjia hata mali ya baba hasarto bakisha ukaya vatoja mndu yaangalie yadobirilia yaangalie kabajatoja mndu ya menyao zilio yabo shabila shaka ya ekonomi ireje idingoni ndondondo ukaboja mjeni nge akambwa kawa wajeni waja do wenyu mjukura ema shababi waho mji gwaona azma zinji wanzo wazitienziani ili haini wakati ze plage zijobulwa shawashinde wajitayarishe ili ulahiki wanzo wafanye ziara aho liho nde obanu rarema zenchidangizo ho shashi rionoka ngarjo lance appel d'offre haina partenaire ulo harmaye komori kamili reka mobonze reka mahunundani ili aje rihadisia obazima ya renge site ili ya yendese yabo rasirae akaye ke site rejei enormo ya hayo yabo sisi mjiri hundu haruma miji minji ze plage gizo na fuvu panda mwana zitangao harima ye miji yambwa ili uheza juu na ubasaua ye matembezi horekebesha ezito zambwa ngiyo muhimu ili uvura owandu wahe matembezi wafanye ziara tibahi wajue uhususu ya wahe miji. Ngiyo na mezi sita vanu wade wangozi ukausumpia nuo zingare zinyama ngotangao harumwa ebavu ya hambu nambajini ezaba kitoromu emakatianu dota hanamna ya uka ematwabibu wahezi nyama waunde zihiro lahu wade unu haraka na dunge maelezo wadzima na mzima mwengoni mwapasi wao nelesu alalini. Wadi ngu hata basanga bo hata urenge nouveau ampleur parce que urenge harma ngutungwe no njeze terrain ani unjia mahala uka harmwe hambu ne bambao uka wani sarmwe bambao ne sanraya unji harmwe hambu haba ha par saomba jini ngabo signite na ka ujukirke usawa sudi harmwe hamahame shandu harmwe hamahame rakarda sina de confirmation sudi abidi nifanye mission rendera confirmer wandu ujo traite mbenge bonao et à 80% zinyama za zingarwa même johamba hata 90% zinyama za zingarwa za tretewa zibono ngabo procedure abidi kwa wando fanye parce que wahya preventif wando abidi wafanye kai zinyama zingarwa aboyo ndurumia malalao kwa jo traité owadi sheka zinyama kaja zingarwa aboyo ndi wando kufanya preventif wando kufanya vaccin ili wando wazie ngabo ma privé wakanaye vaccin warumia mbabi abasa tena serikali wa recommande ma privé wao wendi wa direction de l'élevage washizana na wao wahenjeze hizo dozi ili waje wasaidie ili wa vaccine. Hapo andru wa kurubia usiku wa dunia wa sherehe ya Hemdrumshe ikawa yoendelea haini tarehe 8 ya mwezi wa Mars watasi habari wa urtesi daraja hilisi wala nzuani waona na baadhi za wanduwashe wa humji wa mahale ikawa urumishia harmon wa ulikeza madini ya langilangi ili uhundana nezira aiza hao juma zihazi wakawendelea nizo. Zahira Med na Juna Inajibu.
Zaidi ya mwaharangu yabulwa ilambiki ya ishamasha wantwashe wa mahali. Ina mwana baadhi wa tambu iundwa itulwa na izana itamaniwa wantwashe wani. Harmwa barnameji ya wana na mbadilio ya ihawa. Lambikini urumilwa hagashi nena mwengi wajua dipi hao badala yankuni. Atayamaji ya rumilovan diyezivua yini ifanyiwa hawistehi ulanga. Leo hawadi wa coronavirus zintongo ziregia nyuma ya mataya langilangi kayas nunulwa hai sababu ya uwadi. Inyungu isenda fetebe tambu ilo babo nzima yani kesto wa degré yode tambu ilo babo beli fula itulo menfadhila ikawasi problem gashi lisenda fete inyungu isipi haraka be matade kayasina degré ya bili erna tambi shavan de matra yode manka shindara pia wasi haraka haukambane karispara kwanda uza matra sona boro maria lulo nayo mrenge ununwe shumshangi na ushibuzie na ushindo le malezi na rahurenga alfusta ununwe nyungi ya langi uhensi matanda ni malezi ya stambi. Ujumbe wa hai idara yushulia nao na wantuwashe haudunga mana na umudhiru wa idara ihuiwo wana ya maraia wakati wa makafa wazuru wantuwashiwani zoatanabahi kavasi atashintu shavunguha harma ilambiki. Lewin vani ya maandini ya ilangilangi garafu la vani ireme hamunti isibabu de uwadi wa corona. Wakati wade unu wakati mko mziro sidaunu bai mkawona faida ya he mafura de mana mwajamari chaha jeri msaidieni leo ikendongozi badili mkida mandua wastahamili rione mana pia tawahela vani wa jiraf nkarafu pia problemu dio huyo ngabo ondire ama crise mondiale narmi mungu ka wadi unu utei ile yankiba ya inti ibatsauhe. Ilande sauti ya Naida Mohamed Jafar emndu mshengu rengo funvu harmu mivaya kusiwa nao nemendele usoni ya hensi ya zidaraja pia holara nzema rengo ya mkato shawiri ya hensi umva waho nunu umsomo patina udhukuru hizo nemakatiano harumale jumba la mawakala la hensi ngawa waparihani hao wandu washe wane mawakala tibahi walona dhamana zitonyangu na ulawana nao emada ya tawla umahaunu hamuna saba wahe sherehi ya emndu mshe iwajibi ya nao wairehemu ne madanda yinu dumrengo funvu wa hemru mshe harumwe marengo ya mkato shawiri hamaudu ya usawa haruma ulemengu ne COVID-19 waja uwa aidiyo ze juhudi za hemru mshe harumwa zembwana endelianizo hasababu domwano nuwadi wa COVID-19 narwashidie henamnai. Constat dunia ni pia ifanyishia amba harumwa yi lutte ya yi corona ya yi COVID-19 tumshe arengi fuvu pandramana dunia ni pia bali yehenyitsi amba tarmas dini kwamba mtumshe ana leadership au ana dhamana nyingi yo virusini ifanyishia hawangu swafi bebal hatu hunu komori wajo mtumshe afanya jitia dipandramana hulawana na huwana yini yodemana nyenyesao amba mtumshe unu amingoni mwa watu maizi mada muhimu au za nguzo muhimu za umwendeleo wa inti. Juhudi za mtumshe zituzo ndribavu kabisa bali mtumshe na wankiba ritana bahi amba mwisonvani hawa de mzironi kwamba nede warema dunia kabil zoko elu mtumshe aregia mpavi nyuma hulawana na mihima ya kamba dafanyao mtumshe mordalo mjwao arma sektor pia hazitambuzini zikwamba nede zarema harma yi hama wade unu kwelu mtumshe arigia nyuma pavi ni sami na bane mtumshe rahim saidia mpavi hamafikira hamali hamaelezo hauma kompanye namna itsoko yonsi hamafikira tu mtumshe atoregia mbio ashinde ajibasawe haraka hama iposto covid harma ya majumba ya unono rika wengi ruwani liya ikombaini
rika wengi harma hizi quartier zatu na harma nsi yatu haufanya sensibilisation beyo kaya kurampeshe waswantu washe wasuenda tujuru harma za hazingatiti zatu ile rishinde rilise zi malago yatu rilise wana watu rangalina ulezi watu regena malagon hatu ripier fanyi na stashi zatu za kawaida zatu ripihe rive wanatu rive wantuame watu wale zoka zakori tsongesa ziri regeze nyumeni di parlement zatu zo za kukana mtumsho moja tu député leo alhamdulillah risiji shukuria na ujifereshea maana leo na wantu washe wanne ma député à l'assemblée na vavukara parushinda rapara wantu washe wailira buzi harma iza assemblée zatu za komor zavira leo na wantu washe wanne wala wantu washe tu be wantu washe wale na dhamana wajau leo na vice présidente à l'assemblée zo dhamana ribovu za ukanta shawiri za hulagwajo ji za hukajo maringweni malibwavu kardo angalia harma covid-19 univa harlia presque wanadamu pia washughulika ka inu pandemi ya rema ya dunia rangu uja wanduwashe wa heza association uja wanduwashe wafanyo harma zehazi harma za l'hôpital linu nduguja mbacho ramu wabuko likalentizo binadamu kamil shaholi hongarjo kamrumshe yemru wairumbi haki zenongozinu zimpreoccupe beaucoup plus munu komori rilelo kasi walezi rangu botasi na mbisa mjorengeshwa bahashinu ni felicite mzade wa ministre de la santé zila juhudi zahe parce que yuoni sa force morale ya mrumshe eheli ya umbishi haka nguha mjailia mrumshe moralement et forte ya ushinda ha kingia heni za haji haukaya ekarudangalia madame la ministre nge mfano waukaya mrumshe ye capable ya ani ya ke harma place de décision parce que amhambio ka engede ezenongozila kana mrumme mbisajo ka hashindi hakaja joshinda yakaneda ya ligere ya dia gere na crise sanitaire voko ngiyo harma dunia kamili deja dunia kamili depasser sha mzade woy wemru mzade hashindi hakingi yale balinu ha kaljamfanya surcharge morale tangi harmazi haziza hinga harme komba nguano sawa no andruaume ri complete maisha yoda honi ya kabati vidita zila zoni hao wantu washe wengi liwafanya juhudi harwa wadi unu harwa dunia kamil wantu washede warenga mafuvu malibovu hakatika mba wasendra hariva sensibilisation za mamjini wantu washe walo hariva zisuha ma ministry walo hariva wizara zezisuha jitihadi nyingi sporwana na wantu washe hariva muwanio na wadonu vavolo vani nisivenza nambie suswani wantu washe ulokamba maelu amba wavote wa madepite magouverneur mamera rilongoze na wantu washe mapolitician rilongoze wantu washe ulokamba wa hariwa izisuya rilongoze wantu washe ulokamba loendra mbio na huzungwa ya maisha yao wantu washe walo malagoni wantu washe wasomesao kila mtu mshe ulokamba hariwa dunia risimrongo za hususwani wasima watosho makomore ambari sile mewe na rikewa moja rikenkonyo moja ya wana na wadonu mana leo vani na rielewa ma premier vague vakao zero mana wantu washe rikara kosonazi maskreta maniara kufanya sensibilisation be hali vagia vili vijiri mwana ula mishi atabja vrende antrongo zilo kamba zizo kazavira tinyangu ben sijwa bantu washerfanya jitihadi be ulalamishi uja de maraya wasali avokasa min bersilemewe narkeva moja riwanilie wade unu lawe harivensi yatu tumsheda wanili omwana haske mwade tummewa haske mwade dagula haske mwade hakatika mba wede ndombio aikana hazi kasina hazina alie Malaysia vavo kila mtu msheolo kamba afanye hazia ya wanili ya wade unu lawe narjambi ya handra hariva constitution yatu hariva article 48 yo yangese zarabuzi kila mwana wansi atujua awanilie nsiai kawa de waja ne katambu tsokwentuje vabo afanya usujai wansi wae habuzo rongwamba I constitution ya nyumeni ya hatu iva mtumshe bahati
arengiwa na idaula yatu nyangu muhifadhi wae nyangu mgia hariva hazizangina zilokamba Umpengo fumvu wa hemrumshe harumwe marengo ya mkatoshawiri hama uduyo sawa harumwa ulemengu ne covid ikawa ndo mada ya taulu hamuna saba wa sherehe ya hemrumshe. Halima Abdul Halik mudir wa hifadhi ya hemrumshe ne mwana hakubalia mahadisi ya urtese au suali wa ni Salima Ahmad Ali ya washiha jumwa umuhimu wa husikuunu ne mada ya taulu umahaunu shawajau nezebar na maadi za tulanziani homuna sabaun. Assalamu alaikum gasibadzima na Madam Halima Abdul Karim dhamana wa idara ishuli hanao na uhifadhi mwana ni mrumshe handani kaanzari jue misomo waifanya neze daraja wavira hata wawasuli stadi hamadai ifanya misomo ya kilapitali ya paramedical bandana hisa na wasili harma aux infirmiers polyvalentes harma soins tija tinjia harma administration harma santé mimi mrahazi mhu harma machama ya kimiji grande combattante wana no sawa wa hemrumshe ranzi zamani mwana wa chama wa Réseau Femmes et Développement. Mimi tiwasili harma daraja ya initier ye plateforme pour le développement durable pour les femmes politiques et plateforme pour la lutte contre les violences. Makatia mwiso inu ngaritana bahia yokao wanawatiti ngwafanyao hindustona maana haujuruhilwa orkanzari jue eba yeze mitafiti maifanya hauze statistiki mlonizo ziwasuli daraja hindi hau namnaje politiki maitrianziani ili ushinda wandua wane ne mbwana inu. Harmaze nyitafiti zatu ri wasilio yoka ya hulanana ya mwana wa kiasi wa mahamitsanu wasili maha 10 na mirandaru wao wanadamu iko wana wafufuli wao warendo zio yenye wakati ya mwiso yanu ngari shukuria ngavo mazama menji wafanyao hazi waonesao kai ni mwanadamu iladhimu ya veze haraka ya jitapilie ikaya yende hundano kuhamandezi ya veze ya zambe ya veze ya yende mahalani ya ladhimu yende ya zitekeleze ili ya jojo ubirila haubirili amba viharumwa umva wa ustehize haki za hemrumshe eba vanu nsiju zendongo zinunga stehilwa wena mna ladhimu riti ya barnama jizinji iliri saidie ziheki za mrumshe zistehile hama handani dotoka ya barnama ya mwando rifanya politique d'égalité d'équité du genre buku ikao ngalionesawa enamna ya ladhimu riwanilie ya mrumshe ili yashinde ya anshi enamna ya stahiki oroha yabo ngasina feuille de route raifanya ikao haziyor kaifanya wadzima na yaskobef waje watienziane barnamaji akademia ili mrumshe mkomori yatido ati hundoni ufujari wadzima nene mwana na numero vert ikao emachama yatoya dola wadzima na ze cellule de kuto si usharikiana harma hazizinji ili zendongo hamanda zinu keze ndojiri harma mji harma mraya ziweze zangaliwa ziweze zitondo ziweze zijojo unjia harma ye mahakama terhenti comité de veille harma ye nzuani comité de veille harma ye ngazija comité de veille harma ye ntia mwali ili wajojo risaidia za information hamanda zinu zijezi ziangaliwa zitundwa rihundu tena na ukaya harma evaluation rawafanya rihundu ka eni mji eni bavu ngwaona barnamaji mahususi za hao ili wajojo utunda ikabo ndo jiri itendwa shwa ufujari wajojo washizie wajojo hunde solution watindo jiri tabia hamanda zinu rifanya shiwanda shautsaha kiasi ya mahakimu waje waarifulwa harma ya makatiba nana zendogo ziko ya Komoro wakubali waziratifie wadzima naze jumuiya za madola yeshiwanda isho rikaujari rudi rirevize ze text rirudi rizangalia ukaya ekabo ndo jiri ndongo fulani iladhimu rirevize harma text fulani ngavo barnamaji ya usaidia ya assistance psychosocial assistance ya utunda holapitale kamrando juruilwa enda harmaze cellule de kuti ya jojo hunda mru ya mtunde omwisoha ho munasaba wao siku wa dunia wa hemrumshe
ebanga wena nyasuya wajonike mrumshe mahsusu harma umstehilo wahezi haki zahe mwanadamu mwanamshe yekamtiti ndo hunda ndongoza ukaya kajahunda ze haki zahe na vezea zambi na ukaya wakatonoriza mbao ho hunda ze haki manaze haki hizo ngizo kalite zinji gizo swana zinji donc leo yino ngarishukuria ukaya ngavo utundi namna kwa haka jashindara jibu pia mahutajie wa Komor shari sarandisa ze barnamaji zinu ili jojoshinda ziriwasilishe kiasi ukaya ni mzima ndasi mwanamshe mkomori ya hunde ya kizaya rikawadzima na Halima Abdul Karim mudiru wahe idara shughuli nao no hifadhi ya mrumshe nane mwana marhaba wa kubali ujibu masuala ya na hema hadisi baina ya Salima Ahmada na Bibi Halima Abdul Karim ndora kautia tanliki itaarifa habari ya hatu makatiano na abeshele ya sherehe ya dunia ya himrumshe ipasiwa ojondelea mfumo ndaruinu iwafikio tarehe 8 ya mwezi wa Mars ikamwengoni mwezi mada za himisa itaarifa habari ya usiku wale wauno nezarbake makatiano ndo mbushiriani mkamilishe barna majinjema za khairi wadzima ne ORTC na mfumbili njema ndo mbushiriao ni ahsantu.